tout ariez zubin et brochal. Nous est azé au peu en traou métropole, finariez ou métropole. Vous zone ne bedrez mais que gret trois, hein. Mais à l'oden vrassa zobé descrivet, à Gué les collectivités d'outre-mer, toutes les langues de Guyane, tout à Jésus ou tout à Gaut, à zo deux brochal. À Gévit pépiez, que taille? Entre langues, les envots. Entre langues, a vraiment et tioran en de Paris-Nanterre. A gemom au classe que la cadamue a dû possible de d'itouri peptra du arbenariez ou c'est. Evit pepiez et la com un diveraden deux en une classe coupena du arben vitalité de la langue, de la idée d'austave kasset skolioù daoustagve kavet vue foran na galagal. Zezo en titre unan, en eil a zo a studiadennou yezon niez vit franc mariez a gal. On a ket interesset marse gant andras, mais on très des intéressant zo tout arpez on eus a fait d'envech ou niverel les vidéos renariez. Nous classe carom goelout hag vid Jesuso ba boral zo nebeut a draou kalz nebeut a draou vid ar brezon vid arpez a zo e brezonek. A classe carom dastum an dras lakad an dras e varvel ma viché essor d'an dud de gen labourat du ar ben Jesu bin tout. Nous et diom de velet pezon eus evit ar brezonek. Bon, vitalité a gal à anavezi da war. Diom dustu ba ressources numériques. A gazé et lacan tout d'arpez a gavant du ar ben ar brezonek. Nous e achor pusou linenet notenet puil. Vel Tyers Francis, bon, non ne ket bras, mais normalé, a rese zo corpusou bien tout, mais corpusou zo beti touret de leiz. De la rede pep guerre zo ben notenet, ma zo ur stum participe passé, vo skrivet participe passé, a gal. Ur sort kentel yeza durnier, evit ar bin vigisse. Var l'air on eus corpus linenet, zezo tout ar corpusou troet. De la rede o phrasen e brezonek, o phrasen hag androidigez e galek, lak e kishen ar mui a posup. Ne ket droch pezon eus, me gel a rafen kaout kalz muior. A ze a gervich fe kalz. Pugir evit pleustri troerien automatik, on eus kalz deus an dras. Bon, me gel a rafen kaout ur corpus monolingue un iezek, me daou kaout kalz jute, a nebeutor on eus em da gaout ur vech me linenet. Nous zeni a c'helchem ober evit planta tiz barzan dioren, ze viche frouezus. Nous e boudzo kalzik ve roet gant office ar brezonek, a muior evit ar pez na jonjont, pugir zo tammou, un tammid je pe pler barzo lerien, tammou traoù o deus dijonjet, mais aze ma skrivet neuze. El fenat kavout. Bouzo treou souezus, bou me kavet nebeut frazenou a ze brezonek kemraik. 3050 phrasen a ze troet, dreist. A bep sort tut a ra la bourriou mosse a ave kavet var internet mosse o dreist. Hag a ze relom lakadene memeus ler a doustu unan nag a zo labourat o klas sevel bin viji a war doustu pez c'hell ober a pez nalket. Ma zo traoù din de labourat pe dei de labourat piget. Bon, hag a listen hag endar mosse. Bouzo corpus texte brut, bon, on Wikipédia ne ket fall, ne ket droch, bouzo kalzik a bar, fin teo a war gel a rafem asten tout ar pez a zo var wiki, nous e wikimammen, o lakaat traoù neve e gant gwirioù digor, pe Wikipédia o skriva traoù neve, pe o trein, pe nadou, on iche kavet en alamanek e gresionek pe me war me.
Fin a bepsort zo d'ober hag a vichet dustu ez d'un dud de velet. Boueta Wikipédia zo dustu froezus evit argumuniez. Corpus aligné audio, zezo tout d'arpez zo brezon ne komzet treskrivet. Bon, boudzo kalzik. Common Voice, bon, boudzo un nebeut, mais dustu pas au-tud hag a glas cover speech to text, treskriva automatik, et yon de velet pet eurvez on eus laket var Common Voice. Neus ma vichet tu uelat an dra se dija, vichet mi a radud o labourat var se. Et so, nan ket prest was pepine den insistaga de sepel gomza. Ege beptol, bodom, oia, setu, di goizun nan agneva, setu. Das te gen ego te geheulen dran, gafkedin. Ma choix en dud beva mosse, même eus ket de varna doare ou en dud o deus de veva fin. Mais de zon tu, di goiz ar pet gomza neve, dran ez ur roen. Penaos lakaat liañ pa tispleget se des kavet traoù amman aon evit tapout traoù. Pa oazo komz de ce tud hag a dro frazenou a ze brezhonek hag e kemrek lakan ur bajen war Facebook a zo brezhonek kemrek pe kemrek brezhonek pe a bemde pe gouzla e lakan ur frazenou spen eus e survar o deus dija ar bern tubennak, quoi. Penaos ober liamou gant tout se. Vous zo déjà un dra c'helch zober, te da hun, ez d'ober barger. Zezo... Non, mais dap ket kal zamza. Var o lerien a leo. Zezo al lerien ma laret d'or arbre, zezo ma wiki yezadur a skrivan a boe da wil 16. Bon, o lerien diorbenar yezadur, mais o greizen ressources eo ue. Neuze aze, meus krouet ur bajen, inventaire des URL de contenu en breton. Neuze... Et au monde de la carte... Beptol e kavon o lerien gant brezonek da implije bar, e lakom en URL la main. Kon un nebeut titourou, daoust hag e troet peget, daoust hag e digor ar gwirioù agal. Mais ze dija er halez ober, peogwir e digor al lerien gel ar eskriva, or harnet eskem ma peus ran. Hag gel ar an lar dit gweltaz duval genok hag a zo tioren an aouder hag a zo benvek treskriva a zer ar zon, yan a implij doustu tout an traoù a ve a main. Neuze beptol e lak a benvek de bleustremuiar, e ya de kopia pega pez a zo a main, a de skrapat pez a zo war internet. A ze zo labour ar c'hellom ni ober peogwir mom ni e kreiz arguminiez yez. Bouzo de skwer tud ba Paris, hag a glask sevel bin viji evit ar brezonek, pezo n'int ket brezonek gerien ene, ne vevont ket bar yez. Neuze tout an dras hag a ouzom ni peogwir bar vu e pemde, e ouzom ni bebler mar brezonek. Da e krouiñ ur pont, ze ni a glask an ober. Et à komzaren deus al liañ. Ouais. Mais zo pla ar ponchou. Klaskaran a tao lakaat tud de gen labourat sammeuz. En ur mod e brao, peogwir ar roadennoù vim kat de zastum a vo ue ur skeudenn deus pegin gwir ar brezonek vidom. Mar dom tud fin, gwez de lakaat splann ar bin vidigezhioù on eus de vat barz argumuniez. Non eus ket met da gavout douareoù fin de lakaat an dra se war vel. Peogwir brezonek zo e pep lec'h.
نزي هان بزي alors Brezone garrad